abantu abane betumbitira polisi bari kugira ngo uteyine kintu cyo na cyeba ya mbere habo kuba n'umwanya wo kubabere barumu bakafa barga mu bitu DPS wisinjo nagira ngo bakabateye ko mwanya ogundi konka oguri hihi urutaro runo rwimukayo habi hihi hakuba haronka kilometers nk'ishatu n'ingina babase kugi correspondinga immediately ahasine igikonka kiturabo wizidronje kugira ngo tubagarurire isinjira polisi hona ni kigambo ngo abantu aba bakagenda wa mukuru wa polisi bamugira ngo bakoshe amazu gabo konka RPC wa Louise Felix Kulaije kwagire yashanga amazu garuho kuba ibyitaka byonto munyango ishuzi ziryo mukuru so kutwakira kwashanga abantu basaruho nano kujya gutunti kinga polisi posa kugira ngo man power ni iki tukadeployinga umyenya abantu mukaga nuko kugira ngo okay fine DPC yamaze kwandika fine aba polisi abarya bo batangiye kubabehere rembuze no kwata bakazi kabakore kabire nkankai nyamarunzi so icyo ntingire nti hona obwiro bwahingwire itakere kareta hubwinaze hagati y'abantu obu bagenzi babo batemente zabere nizingana 20 rero nezindi zikabuzubwaho Zinaliwo ne DPS you are forgetting me. Yes. You remember we came here the first it was wait it was March 14th. Umuzi wa RDC muri Sinjiro Richard Tabaro bonka bibyo kwerinda nibiza kwikiriza ecyakote cyarasaremu ngukanda abantu abatwiro mu itakere mbaza kuruguma mu konga twaza kwikiriza abantu abatayira heru kutaha mu kwenda kuzibira okushesheshagama so hata aba barkwenda batahemu bagendera ha order ya kote yabenegera ngo umuntu oro mubatari muyihamu hatagira wa muyihamu wena onkaterageze ngo kwenda kwija bamurekeje kandi experience ya no kugira ngo hahe n'abakutaha habaho kwitana nko kwarigira mbe twe basiza kimwe office yitukwikereza utaro mukutaha Orukura polisi muri Sinjiro agize ngo polisi yabeneye ku mu mwanyogu bagitire hina no mwanyo aha police station ya Nyamarunje omwanya goguma bakumire bishaka byonka kandi barkwetombita ngo babibira embuzi zabo nebitoke nicuba ecyo kibogama nti kubagiri ku rugaha ngo ibintu bimwe baba byose ngo ibindi babiba hari cyabiri kiriho bosi iki bibiki icyabiri kiriya ibyabe biryaha nakaza ko tunyasa ko kureba na tenti y'abasirikare kubagiri ku rugaho tuyaho tenti niyo bagenzi nayo okuraramo emuhundana y'amatakani minjo muri Sinjiro erukurwa mu kushesheshagama n'ubwinazi obundi obwinji gasha kwa Ruth Nwamanya.